iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri wa3.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 6 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ibihugu byo ku mugabane wa Afrika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga no kugarura amahoro hirya no hino ku isi. Kugeza ubu ibihugu nk'u Rwanda, Ethiopia, Misiri ndetse na Ghana biri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite abasirikare benshi bari mu butumwa bwa Loni. Ariko nanone ibihugu byo kuri uyu mugabane ni nabyo bivugwamo umutekano muke utuma bikenera ubufasha bw'ingabo za Loni ndetse n'iz'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, nk'uko bigaragazwa na raporo y'umuryango w'abibumbye. Muri ibyo bihugu hari nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica, Mali, Saheli y'uburengerazuba n'ibindi. Hari igihe kandi ibihugu bimwe na bimwe byumvikana ubwabyo mu gufatanya guhangana n'ibikorwa bikurura umutekano muke no kubirwanya. Urugero ni amasezerano igihugu cya Mozambique cyagiranye n'u Rwanda, byatumye u Rwanda rwohereza muri icyo gihugu abasirikare n'abapolisi bagera hafi ku 2,000 gufasha kurwanya imitwe y'intagondwa yari yarigaruriye igice kinini cya Mozambique. Hagati aho kuri uyu wa kabiri, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rufite ingabo zigera hafi ku 2,000 n'abapolisi mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akavuga ko ibihugu byombi, u Rwanda na Mozambique, ari byo kugeza ubu byishyura ibigenda kuri iyo ntambara byose. Ibi Perezida Kagame yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yitabiraga inama yiga ku mutekano ku isi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye iki kiganiro maze adutegurira iyi nkuru. Ku ikubitiro ubwo leta y'u Rwanda yatangazaga iyoherezwa ry'umutwe w'ingabo muri Cabo Delgado mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, hari hemejwe ko uwo mutwe ugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku 1,000. Uwo ni nawo mubare kugeza ubu waruzwi wanemejwe mu itangazo leta yasohoye mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare. Kuri ubu hashize amezi asaga 3 izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe wiyitirira idini ya Isilamu wari warigaruriye iyo ntara. Icyakora Perezida Kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru Steve Clemons ko abasirikare u Rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku 2,000 aho kuba 1,000. The government of Mozambique invite us and Leta ya Mozambique yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa SADC bisanzwe ari n'abaturanyi ba Mozambique. U Rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa. Twarabemereye rero mu by'ukuri twoherejeyo ingabo zirenga 1,000, ubu dufiteyo abagera hafi ku 2,000 bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi. military troops and the police as well. Iyoherezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza SADC ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri Mozambique.
aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo leta yitabaje igihugu cy'u Rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa Perezida Philippe Nyusi ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko. Hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara. Bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo n'uko byagenze mbere ubwo aho i Cabo Delgado hoherezwaga abacanshuro b'Abarusiya ba Wagner Group batagize icyo bageraho muri uru rugamba. Icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara. Nyuma y'amezi asaga 3 abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique zaje kwiyongeraho iza SADC ubu zamaze kubohoza intara yose ya Cabo Delgado yari imaze imyaka 3 mu maboko y'abarwanyi biyitirira idini ya Isilamu. Perezida Kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho. Rwanda government working with Mozambique. Leta y'u Rwanda ifatanije n'iya Mozambique nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo. Nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze. Iki bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri Afurika, ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona. Mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda, ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza n'igihe tuzatangirira. Uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri Mozambique, Perezida Kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa Afurika. Avuga ko uko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa Afurika. Ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari n'aho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi. Abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya Cabo Delgado, ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira. Perezida Kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa 9 yavuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique igihe cyose bizaba bikiri ngombwa. Igisirikare cy'u Rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u Rwanda bagera kuri 4 ari bo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara, mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku 100. Arakoze Temistokle Mutijima. Nk'uko nabivuze dutangira iki kiganiro, ibihugu byo ku mugabane wa Afurika biri mu biza ku isonga mu bifite ingabo nyinshi ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ndetse no mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibihugu nk'u Rwanda, Ethiopia, Misiri ndetse na Ghana biri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bitanga abasirikare benshi muri ubwo butumwa. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibijyanye n'ubutumwa izo ngabo ziba zagiyemo, uyu munsi twatumiye Colonel Ronald Rwivanga. Uyu akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Colonel Rwivanga, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Urakoze cyane kandi nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire, uganirize n'abakurikira Ijwi ry'Amerika. Colonel Rwivanga, mu gutangira nari mvuze ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bitanga abasirikare bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Mwatubwira igihe ingabo za RDF zatangiye kujya muri ubu butumwa? U Rwanda rwatangiye ibikorwa byo kubungabunga amahoro guhera mu mwaka w'2004 ku itariki 15 Kanama. Nibwo itsinda rya mbere ry'abasirikare ba RDF 150 boherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudan, muri AMIS. Nyuma yaho rero murabizi ko twaje kohereza abasirikare benshi muri South Sudan, muri AMIS, abasirikare 392 Integrated Stabilization Mission in Central Africa 692. Aho ni muri Repubulika ya Central Africa. Aho ni muri Central Africa. Twohereza barindwi muri United Nations Interim Security Force for Abyei, UNISFA, muri Sudan. Twohereza umwe muri United Nations Support Office in Somalia, n'abandi babiri muri United Nations Headquarters muri UN.
ubu tukaba twohereza toto abasirikare n'abapolisi 5,115. izo ni zo statistics tugezeho uyu munsi. ariko mwibuke ko Darfur yafunze igihe Darfur yari kirimo, igihe twari tukiriyo twaraba kabiri ku isi mu kohereza ingabo, ariko kuva igihe twafungiye mission twaje kuba bakabiri. abo ngabo 5,000 nabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye gusa cyangwa se n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe? hose izo toto nakubwiye zose iyo ziteranye zigera ku 5,115. hanyuma umuntu yakwibaza, ese ni iki gituma u Rwanda rugira ubwo bushake bwo kohereza abasirikare hirya no hino ku isi kubungabunga amahoro? icya mbere ni uko byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze, cyane cyane duhereye ku mateka y'u Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi mu bihugu birebera. RDF yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi. dufite inshingano rero zo gutabara aho rukomeye, kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga, kurengera ikiremwamuntu, ariko nanone ni n'ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u Rwanda. bituma nanone bagira ubunararibonye mu kazi, bityo bakagirirwa icyizere mu kazi ka gisirikare, ibyo bita military experience. hanyuma Koloneli Rwivanga, ibyo ari byo byose, kohereza, gutegura ingabo cyangwa se abapolisi mu butumwa hanze y'igihugu kubungabunga amahoro n'umutekano, ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba ubushobozi. yego muba mugiye mufashijwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko n'igihugu bwacyo kiba gisabwa gutegura abo basirikare, haba mu bikoresho ndetse n'imyitozo. ibyo biraborohera? dufatanya n'ibihugu byinshi, dufatanya n'ibihugu Amerika, Europe, ibihugu byo muri Europe kudufasha mu mikoro rero ni training na resources. ariko rero ubushake bw'igihugu nibwo bwa mbere. dufite ubushake, kandi abasirikare bacu bakora training ahantu hitwa Bako, niyo dukora training ya peacekeeping, ariko tugira n'izindi training zindi muri Rwanda Peace Academy zidufasha kunoza akazi kacu ka buri munsi. nk'imbogamizi wasangiza abakurikiye ijwi rya Amerika mushobora kuba muhura nazo, cyane cyane ko muba mwohereje izi ngabo mu duce ahanini turangwa n'umutekano muke, hari tumwe mu duce tuba twaribasiwe n'ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'urugomo. abasirikare banyu iyo bageze muri utwo duce bakirwa gute? ese hari imbogamizi bahura nazo mbere y'uko umuntu yavuga ko baseturinga bakaba bakora ibyo bikorwa biba byabajyanye? icya mbere ni uko nakubwira ko akazi ka gisirikare ubwako karagoye, ariko twiyemeje kwitanga. Aboderigade yari imaze imyaka ine ifite ibibazo, ibihugu byaragerageje kujyayo kubafasha, ariko ingabo zacu zari tayari. twabonye experience ahantu henshi, Central Africa, South Sudan. ndumva ari ikintu twiyemeje, dufite ubushake, dufite morale, kandi ahantu hose batwohereje abasirikare bifata neza mu buryo bushobotse. bifata neza mu buryo bushobotse. wari ugarutse ku bijyanye na Cabo Delgado, aho ngaho ni intara yo muri Mozambique, aho u Rwanda ruherutse kohereza intumwa cyangwa se abasirikare bagera hafi ku 2,000 barimo n'abapolisi. iki ni igikorwa kitakozwe mu buryo bwari busanzwe, aho mwohereza ingabo zanyu mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye cyangwa ubutumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. ubutumwa bwo ni ubutumwa hagati y'ibihugu byombi. byagenze gute kugira ngo u Rwanda rwohereze ingabo muri Mozambique, Koloneli Rwivanga? nk'uko abayobozi b'ibihugu bababwiye, kugira amasezerano n'ibihugu, bagize amasezerano na Central Africa kubafasha gutanga ubwo bufasha.
kugira ngo duhagarike ibibazo byari byugarije icyo gihugu. Ni nayo kontekisi twagiriye muri Mozambique. Nanone badusabye ko tubafasha. Twabaye igihugu ngira cya mbere cyo kwitabira icyo gikorwa, kandi yaje kuza nyuma, ariko nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabibabwiye, ni agreement hagati y'ibihugu byombi. Duhere kuri Repubulika ya Centrafrica, wari uvuze ko hari amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Icyo gihe mujya muri Centrafrica, inshingano mwari mufite zari izihe? Ndabyibuka ko hari igihe amatora yari yegereje. Ese mwari mugamije kugira kuki ubwo mwoherezaga ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Centrafrica? Icya mbere nk'uko wabivuze, kugira ngo amatora azagende neza, ariko n'ikindi gikorwa ni ukugira ngo nanone twirinde. Abasirikare bacu bagomba kwirinda neza. Nk'uko twari twakoze threat analysis, tubona ko ingabo zacu zikeneye kwirinda n'iziri mu kazi ka UN, bagomba kurindwa neza. Ubwo rero igihugu cyadusabye ko twabafasha muri ibyo bibazo uko ari byo. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba, mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga, muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu ni Koloneli Ronald Rwivanga, uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Turagaruka hanini ku butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano bw'ingabo z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, cyane cyane tugaruka no ku gihugu cya Mozambique, aho u Rwanda rwohereje ingabo zigera hafi ku 2,000 guhera mu kwezi kwa 7. Ariko dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza kugira ibyo babaza Koloneli Rwivanga, hanyuma tuze kugaruka twinjira cyane mu kibazo cya Mozambique n'ibikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo gukorerayo. Kadufate Alphonse, wiriwe? Mwiriwe. Uri hehe? Nitwa Twiringiyimana Alphonse, mperereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Ikibazo cya ndabanza gushimira ijwi ry'Amerika muri itanga rwose ku biganiro mudukorera, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye. Ndashaka kumubaza, ese kandi ndanashima ko u Rwanda rutanga ingabo rukajya kubungabunga umutekano. None ese u Rwanda rwungukira he? Rufitemo iyihe nyungu? Murakoze. Urakoze cyane Koloneli Rwivanga. Icyo kibazo cya Alphonse, icyo kibazo nari nagishubije. Yego, wenda ntiyakurikiye neza. Ntabwo twatangiranye, ntabwo nari ndi kuri radiyo neza, nabisomye ku rubuga. Mwamfasha mukansubirira mu magambo make? Yego. Bavuze ko byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze, cyane cyane duhereye ku mateka y'u Rwanda ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibihugu birebera, RDF yiyemeje ko ibyayibayeho bitazaba ku bandi. Dufite inshingano zo gutabara aho rukomeye, kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga, kurengerera ikiremwa muntu. Aho igihugu cyadusabye ko tubafasha kugira ngo gikemure ikibazo cy'abaturage bari mu kaga, u Rwanda rwiyemeje mu mwaka w'2015 i Kigali, ibyo bita Kigali Principles, biyemeje ko tuzatabara igihugu cyose cyadusabye tubishoboye mu bushobozi bwacu. Icya kabiri, nongeyeho ko ari ishema ku gihugu kunoza no kuzamura isura mpuzamahanga y'u Rwanda. Ibyo rero ndumva cyane ko nanone bishingiye ku mateka yacu. Rero turebere abaturage bicwa,
bavanwaho imitwe, murabyibuka ibintu bitabaho ku isi. Abantu bagategereza bakajya mu manama bagatinda. U Rwanda ruhari rufite ingabo rushobora gufasha icyo gihugu. Numva ari ikintu rero gikwiye. Urakoze cyane Colonel Ronald Rwivanga. Alphonse, nawe mu burasirazuba bw'u Rwanda ndagushimiye cyane. Colonel Rwivanga, reka twibande gato ku butumwa bwanyu mu gihugu cya Mozambique. Mwageze mu gihugu cya Mozambique mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Gerageza usobanurire abakurikira ijwi rya Amerika wenda badakurikirana cyane ibijyanye n'ubutumwa bwanyu. Mukigera muri icyo gihugu mwasanze kimeze gite? Ese mujya gutumirwa ikibazo cyari kigeze ku iyihe ntera? Bari bamaze imyaka 4 igihugu cyarafashwe n'intagondwa, agace ka Cabo Delgado province muri Mozambique karafashwe cyane cyane muri district za Palma na Mutimboa de Praia, aho ingabo zacu zahereye zikora operation. Igihe byari byarahafashe zigakora operation zo kwica abaturage, zo guhagarika ibikorwa remezo, byanatakaga no mu bihugu bindi nka Tanzania. Byatse ahantu hatatu muri Tanzania, ahantu hitwa Kitaya, Mihambwe na Mikengere muri Tanzania, bica n'abaturage. Barongera nanone ubwo umwaka w'ibihumbi 2020 hafi abantu 300 bishwe n'abantu 800 bavuye mu byaha. Urumva rero ikibazo cyari gikomeye. U Rwanda rero rwaje gusabwa kujya muri icyo gihugu kubafasha kugira ngo tuhashe iki kibazo. Tuhageze itariki 9 z'ukwa karindwi, bahise kwigabanya mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rijya ahitwa Palma, irya kabiri rijya ahitwa Mueda. Rya Palma rimanuka umuhanda ugana Mutimboa de Praia, rigenda rirwana n'umwanzi ahitwa Kilimane, Maputo, First May. Ritegereza hafi ya First May, ritegereza itsinda ryari riturutse muri Mueda, naryo rizamuka muri uwo muhanda nyine wa Biaka, Awase, Momo, Totwe. Bahita biyunga n'igikundi cyavuye ruguru, bafata umujyi wa Mutimboa de Praia. Namaze gufata uwo mujyi niwo wari mujyi wa mbere w'intagondwa. Ni nawo mujyi wo bapangiragamo ibikorwa byo kugira nabi abaturage ba Mozambique. Ni nawo mujyi bavuga ko wari ufite runini inyeshyamba. Tumaze kubavana muri uwo mujyi, bamanutse mu mashyamba ya Mbao, bakurikirana muri ayo mashyamba. Nanone ejo bundi aha twabavanyemo, bambuka umupaka wa Mestaro River, umupaka wacu na SADC, binjira muri district za SADC za Makomia, Maidibe na Naganda. Ejo nibwo twahuye n'ingabo za SADC kugira ngo tubabwire aho bigeze, twumvikane uburyo bwo guhasha iki kibazo. Hanyuma kuri icyo kibazo utarakomeza, Colonel Rwivanga, ku bijyanye na SADC, zo n'ingabo zoherejwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo, hari byinshi byanditswe ubwo u Rwanda rwoherezaga ingabo zarwo muri Mozambique. Hari abavugaga ko u Rwanda rusa nk'aho rugiye nk'abacyanshuro, habayeho kutumvikana, ndetse ngo ingabo za SADC ntago zifuzaga ko u Rwanda ruzitanga kujya muri Mozambique. Ukomoje ko hari ibiganiro byatangiye cyangwa se amanama ahuza ingabo z'impande zose, ubwo ni ukuvuga u Rwanda, Mozambique ndetse n'ingabo za SADC. Ibyo byavugwaga, ese hari agaciro bifite ingabo z'u Rwanda n'iza SADC ndetse na Mozambique bibanye gute? Nta gaciro mbiha, kuko
nta kibazo kigeze kivuka. Twe twari dufite inshingano duhabwa n'igihugu cya Mozambique, kandi akazi twaragakoze. Baduhaye uturere tubiri, Palma na Mutimboa de Praia. Akazi turagakora tukanoza neza, Abiy turamukubita tumuvana muri ibyo bice byose. Ubwo rero nabo SADC yahawe district kugira ngo enye ni na benshi cyane, ntabwo bari hasi ibihumbi 2 cyangwa 3. So babaha ahantu hanini, kandi ikindi nakubwira ni uko ahantu twibanze ni naho umwanzi yari yarafashe, ariko bitavuze ko n'ahandi atahagera. So kandi ni naho yahuye. So dufite inshingano zo gukorana na SADC kugira ngo Abiy namanuka mu turere twa SADC tube twahanahana amakuru kugira ngo umutangetange impande zose, kandi ibi nibyo turimo gukora. Urakoze cyane Colonel Rwivanga. Turakomeza nanone tuganira kuri icyo kibazo cya Mozambique ndetse n'ibikorwa u Rwanda rurimo gukora muri icyo gihugu, tubibutsa ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri shortwave metero 19 na metero 22. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Emmanuel, wiriwe neza? Mwirwa nyamahoro. Yego, uri hehe? Bumerere aho bita Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cyawe? Nono mbere na mbere ndabanza gushimira uwo mutumirwa ndetse nanubahiriza inshingano ze, mushimira yuko akomeje kwitwara neza. Nanone nkavuga ati ingabo z'u Rwanda zubahwe aho muri hose, rwose turabemera cyane. Nkagira nti ese inshingano zabajyanye nk'aho ngaho barabona hari igisubizo kizima bazasigira abanyamuzambike ku buryo bazagumana umutekano urambye nk'uko nabo barimo barawuharanira, cyangwa se bizarangira n'ubundi imidugararo ikomeje kuba muri ako karere? Ariko nkurikije uko dukomeza kubyumva uwo mutwara arimo aragenda bisobanura, biragaragara yuko hari icyo bari gukora kandi kigaragara, mbese bafasha abaturage muri rusange. Ikibazo cyane kikagira giti ese barabona hari icyo bazamarira abo baturage ku buryo bazahava bavuga ati ingabo z'u Rwanda hari icyo zadufashije ku rwego mpuzamahanga ndetse n'umutekano wacu ukaba uhamye unarambye muri rusange? Murakoze cyane, mwo muravugana na Birushya abagabo, mperereye hano Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ingabo z'u Rwanda zubahwe. Urakoze cyane Emmanuel. Colonel Rwivanga, mbere yuko usubiza icyo kibazo reka dufate n'undi umwe. Manase, wiriwe neza? Uri hehe? Ni muri Zambia mu Ufaka. Ikibazo cyawe? Undi ikibazo ndajya turi kumutumire. Yego. Ega nk'uko turumva amakuru nk'uko ndabivuga, biraboneka barakoze kandi biriko birashimwa, kuko ndashaka kubaza mbega u Rwanda nk'ingabo z'u Rwanda kuba bafashe iya mbere kugenda kugarukana amahoro muri Mozambique kandi bari muri East Africa, Mozambique isanzwe iri muri SADC, wanashaka ariyo n'ibitwara SADC. Mbega niyo hava bibonekana ko umengo hari ibindi bintu bagiye bakurikira ku nyungu z'iwabo kubera aribo batanguye kujya imbere, cyo niyo hava bibonekana ko umengo barafite ikindi kintu bagiye bakurikirana, kuko muri Afurika abantu benshi ubura bagenda barahiga n'ibintu by'imana, ibintu nk'ibyo by'imigwano. Urakoze Manase. Nawe Colonel Rwivanga araza kugerageza aguhe igisubizo. Colonel Rwivanga, uhereye kuri icyo kibazo cya Emmanuel, wibaza niba igihe ubutumwa bwanyu buzaba busojwe, ese murabona hari icyo Mozambique izaba yungutse, cyangwa se ntimuzagenda nanone igihugu kigasubira uko mwagisanze? Urumva, icya mbere nababwira ni uko ahantu hose twagiye dukora, ahantu hose twahawe inshingano zo gufasha ibihugu mu buryo butandukanye,
hari ibikorwa twakoraga twasigiye icyo gihugu, ibyo bihugu byose mwabonye uburyo twifashe muri South Sudan, muri Darfur yafunze n'ubundi. Uko twahasanze tukihagera ntabwo ariko Darfur imeze uyu munsi. Bigaragara ko ari icyo gice cyavanyemo ikiziba. ubwo rero natwe muri Mozambique na Central Africa hari amahugurwa, hari ubufatanye mu buryo bw'akazi gasanzwe bituma nabo bagira inararibonye batwigiraho byinshi. Numva rero ariko namusubiza, turizera ko nyuma y'imyaka nk'ibiri tuba tuvuga ko tuzareba uko ibintu bizaba bimeze. Umwaka umwe tuzakora evaluation, twongere igihe ntabwo turakimenya cyo tuzamara muri icyo gihugu, ariko ugereranyije n'igihe twamaze mu bindi hari icyo twabasigiye kandi kigaragara. Hari n'ikibazo cya Manase wibaza niba kuba u Rwanda rwarabaye urwa mbere rujya muri Mozambique, ubwo ngo nta zindi nyungu zibyihishe inyuma. Ko batabivuze se ahantu hose twabaye aba mbere kujyayo, Darfur twabaye aba mbere ko batabivuze, n'ahandi hose Central Africa ko batabivuze. Kubera icyo babivuga ari uko tugiye muri Mozambique. Mwumve ko ibi bintu twiyemeje kubikora kandi twaba tubikora neza n'ubushake bwinshi. Urakoze cyane Colonel Rwivanga. Mu kanya mbere y'uko twakira bakunzi b'ijwi rya Amerika, wari urimo uvuga bimwe mu bikorwa ingabo z'u Rwanda zimaze gukora muri icyo gihugu cya Mozambique. Mukurikije uko mubona ibintu, uko mwasanze ibintu bimeze, mwavuga ko ubushobozi bw'umwanzi muhanganye bumeze gute? Ese hari umubare mushobora gushyira kuri abo bagizi ba nabi cyangwa se ibyo byihebe mubona bangana gute? Ese ubushobozi bwabo bumaze kugabanuka ku rugero rungana gute? Biragoye kujya mu mibare, ariko icyo nakubwira ni uko bari benshi bakontorolaga ahantu hanini cyane. Urumva abantu bari bafashe provinsi yose ya Cabo Delgado, urumva bari benshi. Kugira ngo ufate umujyi uwurinde, ube wahangana na leta, umubare utagiye no mu mibare iragaragara ko bari benshi. Ariko ingabo zaje ziteguye guhangana n'icyo kibazo, ariko zifatanyije na Mozambique. Hanyuma se Colonel Rwivanga, iyo abantu basobanura ikibazo cya Cabo Delgado, hari ababita intagondwa, hari ababita abarwanyi ba leta ya Kisilamu, hari ababita Al-Qaeda, hari ababita amabandi. Ibyo ari byo byose mu guhangana nabo, ndibaza ko hari bimwe mu bimenyetso mushobora kuba mufite bishobora kugaragaza neza isura y'abantu muhanganye nabo. Abantu muhanganye nabo ni bantu nyabaki? Icyo nakubwira ni uko babita kose, ijambo bibakwiye ni uko ari intagondwa z'inyeshyamba zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abaturage. Nubwo ariko nabita identite yabo ntabwo ari cyo kintu gishira imbere. Ikuru ni uko tuzi ko ari abagizi ba nabi bica abaturage, mwarabibonye ibintu bakora, kandi badafite umugambi mwiza. Batwika amazu, batwika amamodoka, bagahagarika ibikorwa remezo. Ibyo rero nibyo tureba. Identite yabo ntabwo ari idusunika. Ikidusunika cya mbere ni uko hagomba kubaho amahoro muri icyo gihugu, abaturage bagatekana, akazi kagakomeza, kandi ntikagira ingaruka ku bindi bice byo muri Afurika. Hanyuma ku bijyanye n'ubushobozi bwabo, mubona mumaze kubaca intege? Biragaragara ko bacitse intege, kandi biraturuka
ku buryo ingabo zacu zifatanyije n'iza Mozambique zarwanye nabo zitabaho umwanya wo kuruhuka. Ikibazo ingabo nyinshi zikunda kugira ni ukubaha agahenge, ntabwo twakabahaye, ni nako bikwiye kuba bimeze. Twabatse ibyo bita freedom of action na freedom of maneuver, nta buryo bwo kwidegembya. Icyo rero nicyo nta n'ubutaka dushaka ko basigarana, kuko iyo baretse ngo bagire ubutaka bakoreraho akazi kabo, bakoresha ubwo butaka gukora ibikorwa nyine bikorwa bibi byo kwica abantu no kubambura ntabwo tubaha umwanya wo guhumeka. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri igitego. Reka twakira abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Kuri telefoni dufite Daniel. Wiriwe neza? Mwiriwe neza ku Ijwi ry'Amerika. Yego, uri hehe? Ni Daniel Nizeyimana i Musanze mu Rwanda. Ikibazo cyawe? Ikibazo cya mbere nabaza, ese nka gutya ku Rwanda iyo rugiranye n'amasezerano na Mozambique yo kujya kurwanya umutwe w'iterabwoba atari kuri mission ya Loni, buriya nabo bagira impungenge ko isaha n'isaha uwo mutwe w'iterabwoba wazagerageza gupuraninga gahunda zo kuba wenda zagira ibikorwa byangiza mu Rwanda. Urakoze Daniel. Icya kabiri, ese mbere yo kujya muri urwo rugamba rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba muri Mozambique, u Rwanda mbere na mbere rwari rwarabanje gukora bije y'ibizakinirwa kuko bitagiye kuri mission ya Loni. Urakoze Daniel. Mukanya Colonel Rwivanga aragusubiza. Reka dufate na Thierry. Wiriwe neza? Mwiriwe n'abandi bose. Uri hehe Thierry? Ndi Bujumbura mu Burundi. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyo bafite ndetse ngira na benshi bibaza no kumenya muri Afurika uyu munsi dufite ingabo zitari nke ziri hanze y'igihugu. None impamvu izo ngabo ziba ziri hanze mugabo muri Afurika tukaba twumva hamwe hari umutekano muke ndetse hakanivangamo ibitero by'abiyahuzi aba bateroriste. Afurika mu by'ukuri yoba yunguka iki gituma itabanza kwifukariza kuri yo nyene ngo habanze harwanywe abo bantu bari muri Afurika nyene, kuko amakenga dufise ni igihe Afurika yinjiye muri ibyo bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bihugu bimwe bimwe, ahubwo muri Afurika byaciye bikomera, abateroriste baca baba benshi. Tubona ibihugu bimwe bimwe nka Burkina Faso n'ibindi biriko biribasirwa cyane n'ibitero nk'ibyo. Ndibaza none Afurika ahubwo aho kunguka, kuko nimba tugiye guharanira umutekano hanze ya Afurika, byaca biboneka ko muri Afurika turiko turagira intambwe ikomeye y'umutekano uhagije gushika aho tuja kurondera hanze ya Afurika. Ubwo bica bitangaza bikayobera ingene muri Afurika nyene duca dusanga ahubwo ibintu bitera bikomera, tukabona les actes terroristes zitera ziba nyinshi. Ni ikibazo rero nacyo nibaza, Afurika rero uyu munsi irimo ikintu gihushane cyacu, kuko utumenga hari umutekano ukwiye, mugabo wundi mwanya tukabona umenga hari umutekano muke. Hari ikintu rero gihari nka paradox. Cyo nibaza rero nk'abanyafurika turabe neza ko atari izindi nyungu ziriko ziratujana muri ibyo bintu, turabe ko tutaba dusanga tubisamburiye ko. Rero abanyafurika babe mare, ntituze kuraba ntituze gusanga ahubwo hashizwe imbere inyungu za bamwe n'abandi. Icyo ni igitekerezo. Hari ikibazo ufite? Ikibazo mfise ko tubona muri Afurika groupe terroriste ziriko ziragwira, mbega ko uyu munsi ntarumva icyifuzo cyawe ni kuri Afurika n'icyahe? Urakoze Thierry kuri ibyo bitekerezo n'ikibazo cyawe. Colonel Rwivanga, ndibaza ko hari ukuntu ibyo bibazo byombi byenda gusa, cyane cyane Daniel uvuga ati ese nta mpungenge mufite z'uko abo mugerageza kujya kurwanya mu bindi bihugu bashobora kuzahindukira bakaba bagaba ibitero ku Rwanda? Hanyuma unavuga kuri ibyo bitekerezo bya Thierry uvuga uko abona ko ikibazo cy'iterabwoba gikomeje kwiyongera ku mugabane wa Afurika n'igikwiye gukorwa. Ku kibazo cy'impungenge, icyo nakubwira ni uko impungenge zo nta n'izo dufite, kuko
iyo tubigira tuba twarabigize na kera igihe twajyaga muri Central Africa n'ahandi hose. Ikibazo cy'impunzi ntacyo tugira, dufite inshingano twahawe, kandi kugira ngo turwanye ibibazo by'iterabwoba tugomba guhakisha ko tugiye ahantu hose aho ikibazo cyaba kiri. ubwo rero ntidutinya ko bazaza iwacu turirinze, ushobotse kujya ahandi utiriye mu rugo iwanyu ntibishoboka. turi tayari iwacu mu rugo. icya kabiri kijyanye na bije, hari bije washyira ku buzima bw'abantu, abaturage, ubuzima bw'abaturage. numva nta kintu namusubiza, kuko bije ya mbere ni ubuzima bw'umuntu, ni ubuzima bw'abantu, abaturage. iyo niyo bije yo hejuru cyane kuruta iyo abasirikare bajya mu kazi hanze y'igihugu. abo bahembwa amafaranga ayo ari yo yose, ariko icyo twe tureba cyane ni ubuzima bw'abantu. hanyuma kuri iki cyatseri, nk'amwe mukurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano hirya no hino ku isi, afite impungenge ko iki kibazo cy'iterabwoba aho kugira ngo kigabanuke kirimo kurushaho kwiyongera ku mugabane wa Afurika. namwe niko mubibona? oya, ntabwo ariko mbibona. duhereye nko kuri Cabo Delgado ubwayo twavuga ko kiyongeye cyangwa cyagabanutse. ubwo rero duhereye aho ngaho honyine cyangwa Somali, urabona ikibazo cyaragabanutse, nacyo cyariyongera. biri mu bitekerezo by'abantu, ariko mu by'ukuri buri munsi, kandi nuva kizarangira vuba. Bwana Koloneli Rwivanga, mbere y'uko tugaruka ku bijyanye n'ikirimo gukorwa ubu ngubu nyuma y'uko imijyi nka Mukimbo wa Dopraya ndetse n'intara ya Cabo Delgado muri rusange bimaze kubohorwa, ibirimo gukorwa, abantu bari barahunze, ese bimeze gute ubu ngubu? Reka mbanze nkubaze, hari amakuru yigeze kuvugwa ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kubikomozaho avuga ko bamwe mu barwanyi b'imitwe muhanganye nayo aho ngaho muri Mozambique bashobora kuba bafitanye isano n'umutwe wa ADF urwanira muri Congo, ndetse ko hari n'abanyarwanda bashobora kuba bari muri iyo mitwe. wagira icyo ubivugaho? imitwe y'iterabwoba yo ishobora kuba ifite ukuntu ikorana. ADF byo twarabimenye ko bakorana. abandi kugira ngo iyo information tuyikonfaminge bizadufata umwanya, ariko turabikurikirana hafi. ariko ibya ADF urumva hari ibyo bita ISCAP, Central African Province. urumva iyo link irahari kandi yaragaragaye, ariko connection n'izindi groups zirwanya ubutegetsi biracyakora ubushakashatsi. Urakoze cyane. Rero u Rwanda, ingabo za Mozambique ndetse n'iza SADC zigaruriye igice kinini cya Cabo Delgado, imijyi ikomeye cyane nka Mukimbo wa Dopraya. ubu ngubu harakorwa iki, Koloneli Rwivanga? ubu aho bigeze, bari tugeze kuri fazi yo kugarura abaturage mu byabo kugira ngo bakomeze akazi kabo gasanzwe. ni nayo mpamvu inama y'ejo yahuje inzego z'umutekano z'u Rwanda, Mozambique na SADC kugira ngo tunoze uburyo bwo guhanahana amakuru no kunoza imikorere hagati yacu kugira ngo tugarure abaturage mu byabo kandi dukomeze guhasha iki kibazo cy'intagondwa dukorana hamwe. Murabikora gute? aba baturage bari barahungiye he? ese kugira ngo bagarurwe mu byabo ni iki mukora kugira ngo mubagarurire icyo cyizere cy'uko
umutekano bagiye bahunze ubu ngubu bawufite? hari ibyo twita security operation. Security operation ni uburyo bwo kurinda abaturage. kugira ngo n'aha ngaha niba mwibuka mu mwaka w'2010 hari igihe abantu bavuga ngo ariko se ko abasirikare n'abapolisi baba bari ahantu hose mu giturage. Impamvu iroroshye, tuba tugira ngo abaturage babone presence y'abasirikare n'abapolisi kugira ngo bagire confidence. ubu ngubu u Rwanda ruri mu bihugu bitekanye ku isi. muzarebe statistics zandikwa ku Rwanda uburyo u Rwanda rutekanye, ariko hari abavugaga ko ingabo n'abasirikare bagaragara atari ikintu cyiza ku isura y'igihugu. ubwo rero ibyo bikorwa biri mu bintu bizakomeza gukora no muri Mozambique kugira ngo bigaragare ko hariho impact y'umuturage abona presence y'umusirikare n'umupolisi. ibyo rero biri mu bintu tuzahugura, tuzakomeza kwereka n'abantu uko bikora. abaturage bazatekana kandi muzanyura. Abo baturage bari barahungiye he? Bari barahungiye muri district zitandukanye, bari baratatanye mu makampu hirya no hino. Abari mu Kimboa de Praia, hari abagiye ahitwa Nagande, Makomia, Mweda, Maindumbe, n'ahandi henshi. So niyo mpamvu dukorana na SADC kugira ngo abo bantu batahuke basubire mu byabo. Dukomeze dukora akazi dufatanyije n'inzego z'umutekano za Mozambique. Hanyuma se iyo murebye muvuga ko intego zanyu mumaze kuzigeraho ku gipimo kingana gute? Ahakiri utubazo ni hehe? Utwo tubazo turimo kugikemura, utubazo twa coordination hagati yacu n'inzego z'umutekano zindi. Ejo twarahuye n'ubu ari cyo kintu cyari gisigaye, ariko ibindi turasa naho tubikora neza. Twakoze operation twirukana umwanzi agenda atatana hirya no hino. Tujya muri pazi yo gucura impunzi, haciye impunzi hafi 25,000 tubaha umutekano kugira ngo igihe twabakiye nta kibazo na kimwe barahura nacyo. Ndumva ku gipimo niba natanga icyo gipimo kandi tugikomeza, nta gipimo ntabwo hari rwose, ariko nakubwira ko turimo gukora neza cyane n'inzego zose. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Mukanya turaba tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka dufate abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika babiri hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro. Leonard, wiriwe neza? Twiriwe neza, mwaramutse ngaho ku radio y'Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse, uri hehe wowe? Jewe ubu tuvugana ndi i Bujumbura mu Burundi, cyane cyane muri kaminuza y'u Burundi. Ikibazo cyawe? Ego nashaka ntangure ku gitekerezo novuga ko ari byiza ko ibihugu ku isi ya nino bigenda bifatanya kugira ngo amahoro n'umutekano amere neza. Ariko akabazo nashaka mbaza umutumire, igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu nk'uko mwagiye mubivuga gifise ingabo nyinshi hirya no hino mu gutabara kugarukana amahoro. Ariko tugiye kubiraba nk'ibiheruka kuba muri Mozambique, ego baravuga yuko bakoze ibishoboka byose baragarura uturere twari twafashwe n'inyeshyamba cyane n'intagondwa. Ariko abantu benshi batanguye kubinenga ko ibyo bintu bishoboka kusanga harimo ibihugu nabo bifisemwo ingufu cyangwa ukuboko kugira ngo amahoro n'umutekano ntabashe kugaruka mu ibyo bihugu baba bagiyemo. Rero nk'umutumire yoduha umuco kw'ibyo bibazo kugira ngo abantu turiko turumviriza iki kiganiro kugira dushobore gutahuka. Murakoze cyane ngaho ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Leonard. Reka dufate na Suleiman, wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri he? Ndi Ngozi. Ikibazo cyawe? Ikintu cya mbere nagira mbanze nshimire u Rwanda ku kwigoro bagira
iyo hubutse ahantu hose bashobora kwentuzina bakentuzina byihuse. Icyo turagishima kwanza, tugahamagara n'ayandi mareta ko yofata akarorero nk'ako. Ikibazo canje ni mbega kubera iki n'isi yose iyo ibintu by'imigwi nk'iyo yiyadukizika ikica bene igihugu, kubera ko abo baba bajejwe gukingira abanyagihugu kwanza cyangwa se abashikiranganji bajejwe iby'umutekano, kubera ko badashobora kwama bahuye n'isi yose kugira ngo bakingire abenegihugu bakore nk'uku ku Rwanda. Usanga u Rwanda kenshi nkunda kubyumva ari bo bonyine bakunda kuba bariko barehezana mu bihugu byinshi gusumba ayandi mareta. Boba bakorana n'abandi bakavugana bati niho muterera iki, mushoboye iki, imbere y'uko barungikayo izo nteko zabo. Urakoze cyane. Urakoze Suleiman, dusigaje umwanya muto cyane ariko ndibaza ko ikibazo cyawe cyumvikanye. Colonel Rwivanga, kuri icyo kibazo cya mbere cya Leonard. Nta gihugu nzi kiturwanya muri misiyo yacu ya Mozambique. Ibihugu byose bisa naho byashimye igikorwa cyo gutabarana. Sindumva igihugu kibinenga na kimwe. Ngo rero sinzahana bizana. Ku kibazo cya kabiri sinacyumvise neza, sinzi niba wacyumvise ngo kinsubiremo. Ngira ngo arasa nk'ugaragaza ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gikomere mu gihugu n'iki kiba cyabuze kugira ngo inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu runaka zibe zagikemura mbere y'uko icyo gihugu gikenera imfashanyo ziturutse ahandi. Ndibaza ko ari aho yaganishaga. Kugira ngo rero musubize, yasaba kubanza nkiga neza ibibazo bya Mozambique, sinagisubiza. Gikuru nuko navuga ibyo twe turimo gukora, naho ibyabananije sinshobora kubijyamo, nta n'ibyo nasubiza neza. Yes. Hanyuma Colonel Rwivanga, turimo tugana ku musozo. Ibyo ari byo byose ingabo z'u Rwanda nk'uko watangiye ubivuga zimaze kujya mu butumwa butandukanye hirya no hino ku isi. Ikidasanzwe muri ubu butumwa muri Mozambique wasangiza abumva ijwi rya Amerika ni nk'iki, Colonel Rwivanga? Ndumva isa naho nabivuze byose. Navuze ko impamvu kiri muri Mozambique ni impamvu yumvikana. Tuzakomeza kandi dukora ibikorwa nk'ibi byerekana aho ingabo zacu zavuye ndetse n'aho zigeze, cyane cyane kubera amateka yacu ya jenoside yakorewe abatutsi ibihugu birebera, kandi twariyemeje ko ibyatubayeho bitazaba ku bandi. Dufite inshingano zo gutabara aho bikomeye, kandi ibi tubihabwa n'itegeko nshinga kurengera ikiremwamuntu. N'ubu aricyo nasoza mbabwiye. Urakoze cyane Colonel Rwivanga. Gusa ikindi nakubaza, hari igihe u Rwanda rushobora kuba rwarihaye kuba rwasoje inshingano zarwo muri icyo gihugu, usibye ibikorwa bya gisirikare mwagiyemo ndetse n'ibyo murimo gukora ubu ngubu byo kugerageza kugarura abaturage bari barakuwe mu zabo, ibindi mukora ni iki muri icyo gihugu? Icya mbere, ntabwo twihaye imana, ntabwo twihaye igihe ntarengwa. Twihaye misiyo yo kugarura umutekano, gustabiriza, sinzi ko nabyita, no gufatanya n'inzego z'umutekano za Mozambique kugira ngo tugarure amahoro muri iki gihugu. Nitubigeraho rwose tuzitahira rwose twiyemye. Hari n'ibivugwa ko muzagerageza gufasha guhugura inzego z'umutekano muri icyo gihugu, niko bimeze? Niko bimeze rwose, niko bimeze, bizabafasha. Ariko icyo navuga ni uko guhugura bihera no mu bikoresho. Turakorana akazi umunsi ku wundi,
byo byonyine nabyo ni amahugurwa ubwo twarabitangiye kandi biri hagati. Ubutumwa bwa nyuma ku bakurikiye ijwi ry'Amerika, Colonel Rwivanga, cyangwa se n'ubutumwa ku ngabo zanyu ziri muri ubwo butumwa muri gihugu cya Mozambique? Turi kumwe kandi tuzakomeza dukora akazi katujyanye kandi tuzagasoza vuba. Murakoze. Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, tuvuganye uri i Kigali mu Rwanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire, ube wasobanurira abakurikiye ijwi ry'Amerika ubutumwa butandukanye ingabo z'u Rwanda zirimo hirya no hino ku isi, haba ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye, haba ubutumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'ubutumwa mwoherezamo ingabo zanyu ahanini biturutse ku masezerano mufitanye n'ibihugu runaka. Wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu kugira ngo usangize abakunzi b'ijwi ry'Amerika ayo makuru ajyanye n'ibikorwa by'ingabo zanyu. Wakoze cyane Colonel Rwivanga. Murakoze cyane. Shimire kandi namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wamfashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya 6 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kw'ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze, n'ibiri imbere nta nkeka, twizere ko izorushiriza. Radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi ry'Amerika
amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamais